na yumurai wense hase aina getinga nigo hekemeri yechae kiaonetiwe buya nigo masana tawe kaunti Nyamira mosikio Kongo mogeni hatuguteirare enkwana yumurai wense ime yebunge buse ime yebunge ritukori goro bune hekemeri yechae nigo gekoni wa rigori rigoro korende abarimi bakonyore bonus enke okwana sensemo ya nyamwanchani gotoke wodi itibo ebunge ya North Mugirango nigasabire chibesa chamagendro boigo chianyare ko bachikobe kwa se kaunti Nyamira chinyare ko bachiko neke amagendro sabodri aba MCA kwenye wananchi nkonyara bara magendrai. Katika bunge tuliona ukizungumza na kwa hotuba yako ukasema kwamba tangu uchukue hatamu ya urais wakulima wanafurahi ati mapato ya bonus imekuwa kubwa ile wananchi hawajaiona. Uongo ama ukweli? Uongo ama ukweli? Ukadanganya mkulima kwa sababu wenyewe wanajua bonus walipata shilingi 10. Ukweli urongo? Ukweli urongo? Na mimi nakuomba, nimesikia unakuja Kisii kesho. Kama ulifanya makosa kwa lugha ya Kizungu, Kiingereza, wewe ukija Kisii siku ya Jumamosi utueleze bonus yetu ilienda wapi. Kaunti yetu ya Nyamira tome ntuchibesa chirichia magenderero kachitani ko kunu chikore kende chikaunti chikije 12 nje nabe ko muswadi wone se Nyamira namenda to mugavana nawe mushie baito chibesa chire milioni 370 babakorera magenderero ere buya usere bube na ali bunge wana nabo baje kubate nje na chikiri wana bakoraki wachikorere gazi nje na chikiri account uno muntu mungwana mwisho nimbege to muswada bunge umuswada uyu naroje abajumbe ba serikali batebire ngamba nywa njerane nande ntoja ko Ruto utomire besa uja kugura abantu ba ko muswada uyu umuswada one gotebete nga shayi yacha gego ne gitari umuntu gokurwaliwa batimbaga ko bagogosira wachegeru muse muri okore rwayo asande mwatenga muchange chibesa manya kuruse murode nyagitari bona muswada ne gogotabanga muntu onde bwensi ujire nyagitari orwalire gososire nyagitari mubere turi gosiekerwo iboko bwato kwa umubere ogenda ka serikali yakobone kwa amaswari